Dobar dan, danas igramo toaletni papir. Pita se zašto? Pa zato što ima 56% minuta. Evo jedan klip. Pas, kjer kao pas. Ne vem, ti plaćam, mislim. Daj da si stavit majicu hladno. Jak pipi. What? Yeah, thanks though. Nice, jebem te Zairu koja stoji u pušu i puši si kurac. Nemoj tako. Gle si spreman za kill. Čuš tebe opet na kraju donit, Clyde. Watch out Ja me. mio. Ah! What the? Towers do damage with each additional hit. Salt. Krejte diretta. Samo što kad ga javne Daš plaćeš. Set kapa. Di si nest? I još onda saka s njim. Bem ti lupio bi te sad tavo. A nemaš tavu, hahaha. Imam još ono grill tavu. Ono, šta ima sam sad blackout, ono. Ajde, imam Q još malo. Ja idem doma. Ja idem doma. Idi doma, pijanc. Pusti da ih kada moraš... What the... Kaj je to? Ja sam mrtav! Kruh! I... Kaj najbolje, najgore, whatever, je da će i to jebeni ovaj kurac tek. Oh my god, 6-man ulti, let's go. 6-man ult njih je... Pa da. Nope. Oh, game. Da, baš je, te. Neću! GG, well played! Koji kurac je to? Baron buff. Nice.